Pozdrav, tu smo. Pozdrav. Da vidimo. Ein Taxifahrer fährt, geht, reist. Auto. Reist auto, geht auto, naravno fährt. Ein Taxifahrer fährt auto. Vozi auto. Ovo je nepravilan glagol. Fahren, fährst, fährt. Ich fahre, du fährst. Pa je treće lice fährt. Eine Sekretärin Termine. Eine sekretarica što radi sa terminima? Beginnt, vereinbart, schreibt. Da li se sećate? Vereinbart, zakazivati. Eine Sekretärin vereinbart Termine und E-Mails belegt, beantwortet, sieht. Sieht vidi, belegt šta bi bilo? Beantwortet odgovara na e-mailove. Beantwortet E-Mails. Eine Ärztin Gespräche mit ihren Patienten. Gespräche mit ihren Patienten, dakle, nimmt, führt, spricht. Führt, Gespräche führen, voditi razgovore. Doktorka vodi razgovore sa pacijentima und gibt, hilft, besucht. Gibt, hilft, Besuch, hilft ihnen, pomaže njima. Ona pomaže njima, znači vodi razgovore i pomaže pacijentima. Ihnen. Sie prelazi u ihnen. Oni njima. Sie ihnen. Sie ihnen. Ein guter Fußballspieler, Tore. Tore, golove, šta on radi? Schießt, führt, gibt. Schießt. Nećemo reći daje golove, nego gibt Tore, ne kaže se daje golove, nego na njemačkom kažemo puca golove, schießt. Ein guter Fußballspieler schießt Tore. Ein Kellner, Gäste, holt, bedient, spricht. Holt, pokupiti, ili dizati, spricht. Govoriti ne, nego bedient. Uslužuje gosta. Kellner uslužuje gosta. Ein Informatiker, Computer, Probleme, kompjuterske probleme. Ein Informatiker, Computer, Probleme. Ein Informatiker löst, gibt, baut. Löst. Löst znači rešava. Löst, Computer, Probleme. Idemo dalje. Ein Student Bücher und Fachzeitschriften. Knjige i časopise, stručne časopise. Ein Student nimmt, führt, liest, dakle odgovor. Zašto je odgovor liest? Glagol je lesen. Lesen pa prelazi u i. Du liest, ich lese, du liest, liest. Drugo i treće lice su isti. Drugo i treće lice jednine, da budemo precizni. Lese, liest i u množini lesen, lässt, lesen. Osmo pitanje. Ein Lehrer, nastavnik, ein Lehrer, Kinder oder Erwachsene. Decu ili odrasle, šta on radi? Spricht, sieht, unterrichtet. Priča, vidi, unterrichtet, predaje njima. Predaje, predavati, unterrichtet. Ajde da kažemo podučava, jel? Jer ovo je u akuzativu. Kinder oder Erwachsene. Der Unterricht je nastava, pa bi to bilo držati nastavu, ili predavati. Kinder oder Erwachsene. Eine Musikerin, muzičarka, ein Instrument. Jel možete da pretpostavite šta je odgovor? Eine Musikerin, muzičarka, ein Instrument, dakle mora biti, neće biti verkauft, prodaje, mada može i da prodaje instrument, ali logično je hört, sluša, spielt ein Instrument. Eine Musikerin spielt ein Instrument, ona svira instrument. Ein Koch, kuvar, das Essen zu. Dakle, ovo čim je zu na kraju, mora biti da je deljivi glagol. Das Essen zu, znači bereitet zu, zubereitet. Zu machen, znači nešto drugo. Zu kocht, ne znači ništa. Bereitet zu, priprema. Zubereiten, pripremati nešto. Zu etwas zubereiten. Das Essen zubereiten. Ein Monteur, den kaputten Fernseher. Monteur hilft, löst, repariert. Kaputten znači pokvareni. Pokvareni.
den kaputten reparieren, ja, repariert den kaputten Fernseher. Den kaputten Fernseher, on popravlja pokvareni televizor. Ein Patentprüfer, onaj koji proverava patente, odnosno da li su stvarno novi. Postoji takvo radno mjesto, postoji takvo zanimanje, Patentprüfer, Briefe an Patentanwälte, advokatima, znači advokatima piše pisma, schreibt, nije telefoniert Briefe, neće telefonirati pisma, neće bekommt Briefe an, bekommen an bi bilo nemoguće, bekommen an, nego schreibt an, schreiben an, Anwälte, advokatima, schreiben an. Dobro, idemo dalje. Sljedeće vežbanje je Lebenslauf. Lebenslauf ili CV treba ubaciti particip 2. Da se prosto podsjetimo, particip 2 recimo od gehen je gegangen. Znači to bi sad bilo prošlo vreme, perfekt, treba sve da napišemo u perfektu. Ich bin auf die Schule in Dortmund gegangen, gegangen. Ich bin gegangen. Ide se sein, kombinacija se sein, jer je glagol gehen kretanje, u neku ruku, kretanje. Gustav Mahler Schule in Dortmund gegangen. Besuchen posjećivati. To će biti das Gymnasium habe ich auch in Dortmund besucht. Besucht. Nema G zato što je glagol koji počinje sa B, prefiksom B. Rekli smo B, G, er, ent, ver, ent, über i tako dalje. To su glagoli koji imaju prefiks, ali nemaju, ne dodaje se G. Ne dodaje se G kod njih. To su onda besucht. Machen, dort habe ich auch das Abitur. Das Abitur, maturu, gemacht. Das Abitur gemacht. Ich habe das Abitur gemacht. Uradio sam maturu, odnosno maturirao sam. Beginnen. 1989, da ponovimo, 1989 habe ich an der Universität Bochum ein Studium im Fach Geschichte begonnen. Beginnen je begonnen. Prošlo vreme glagola beginnen je begonnen. Da, 1980. ja sam na Univerzitetu Bochum studije im Fach Geschichte, znači studije istorije, u oblasti, da kažemo, istorije, begonnen, započeo sam. Gefallen, aber das hat mir nicht gefallen, prošlo vreme je također gefallen. Mora napamet da se nauči, gefallen je prošlo vreme gefallen. Hat mir nicht gefallen, nije mi se dopalo. Znači, počeo sam studije istorije, ali mi se nije to dopalo. Sljedeći glagol je studieren. Deshalb je veznik koji govori uzročni veznik. Zbog čega? Deshalb habe ich später Jura studieren. Samo imamo pravilan glagol studieren, studiert. Habe ich Jura studiert. Zbog toga sam studirao pravo, Jura. Später znači kasnije, später. Kasnije sam studirao pravo. Abschließen je završiti. 1998 habe ich mein Studium als Jurist abgeschlossen. Abgeschlossen. Prošlo vreme. Unternehmen. Danach habe ich Reise in verschiedene europäische Länder. Unternehmen, prošlo vreme će biti unternommen. Kao što sam rekao, BG je entweder über, znači unternommen. Nema G. Unternommen. Znači po ovim prefiksima određujemo da li se dodaje G ili ne. Unternommen. Vor 1998 bis 2004
habe ich bei einer Düsseldorfer Anwaltskanzlei gearbeitet je prošlo vreme od arbeiten. Gearbeitet. Habe ich gearbeitet. Radio sam. Anwalt, advokat, advokatska kancelarija. Habe ich bei einer Kanzlei. Bei, radio sam kod kancelarije, odnosno u kancelariji, mi bismo rekli. Kanzlei, odnosno, pa da, mi kažemo advokatska kancelarija, advokatska, pa da, preduzeće advokatsko, ne može. Još je najbolje reći kancelarija. Sich bewerben, da vidimo, sich bewerben je prijaviti se. Sich bewerben, danach znači potom, vremenska odrednica, temporalno. Danach habe ich mich eine Stelle, ovdje već imamo mich, ovo sich prelazi u mich, sich, mich. Ich habe mich beworben. Ich habe mich beworben. I naravno 100% tačno. Ich habe mich beworben, da ponovimo. Ich bin gegangen, išao sam, gdje? Auf die Schule in Dortmund. Auf die Schule in Dortmund. Das Gymnasium habe ich besucht. Posećivao sam gimnaziju ili posećivala, jel? U Njemačku može da znači može i da se prevede i u ženskom rodu. Dort habe ich auch das Abitur gemacht, napraviti maturu, odnosno maturirati. Begonnen, an der Uni, ein Studium beginnen, započeti studije. Hat mir nicht gefallen, nije mi se dopalo. Hat mir nicht gefallen, od glagola gefallen ostaje isto. Deshalb habe ich später Jura studiert, studiert. 1998 habe ich mein Studium als Jurist abgeschlossen. Unternehmen, preduzeti u bukvalnom, odnosno, pa mi bismo rekli ići na putovanja. Habe ich Reisen unternehmen, jel? Preduzeti putovanja, to na srpskom ne zvuči dobro, pa ćemo reći otišao sam na putovanje. Habe ich Reisen verschiedene, različite europäische Länder. U različite evropske zemlje. Znači širom Evrope. I onda imamo ovdje arbeiten, habe ich gearbeitet. Ja sam radio i sich bewerben, danach habe ich mich beworben. Ja sam se prijavio. Ok, idemo dalje. Sljedeći zadatak tiče se refleksivnih glagola, pa nam trebaju refleksiv pronomen. Refleksiv pronomen, kao i kod nas u srpskom, tako i u nemačkom jeziku imamo glagole koji zahtevaju tu refleksivnu povratnu. Jel? Ja se češljam. Ti se češljaš, pa će biti du kemst dich. Wäscht und pere, und se pere, jel? Treba nam sich, wäscht sich. Du dich, du prelazi u dich, sich. A bit će wir freuen, mi se radujemo, wir freuen uns. Mi se radujemo, wir freuen uns. Paula schminkt, se schminka, schminken. Paula schminkt sich. Ihr beeilt vi, ali ovo nije vi persiranje kao zi, Nemci persiraju sa oni, zi, ja, ti, on, mi, vi, oni, nego ihr beeilt euch, vi se požurujete, u smislu vi žurite, vi se požurujete. Ihr prelazi u euch. Karola und Petra streiten, to su one, streiten sich, sich. Sie prelazi u sich. Ich stelle mich vor. Ja se predstavljam. Ich stelle mich vor. To ne treba mešati, ich stelle mir vor. To ćemo pričati šta znači. Kad je u dativu. A ovo je u akuzativu. Ich stelle mich vor. Sie unterhalten sich. Sie prelazi u sich. Pričati, najprostije rečeno, ali je to u nemačkom refleksi, sa refleksivnim
refleksivni glagol, unterhalten sich. Interessieren Sie, da li se vi interesujete für Sport, za sport. Interessieren Sie sich für Sport. Sie sich. I ovo je persiranje, čim je velikim slovom Sie. Interessieren Sie sich für Sport. Das Kind zieht an. Zieht allein an. Anziehen, deljivi glagol, ovo an ide na kraj. Zieht allein an, bit će das Kind sich, pošto je to treće lice jednine, das Kind, ono, to dete. Das Kind zieht sich an, kontrole 100%, dakle da ponovimo, du dich, sich, wir uns, Paula sie sich, ihr euch, opet imamo Karola und Petra, sie sich, sie streiten sich, oni se svađaju, one se svađaju. I stelle mich vor, ja se predstavljam, ja sebe predstavljam, odnosno ja se predstavljam. Und sie unterhalten sich, sie sich. Interessieren sie sich, opet für Sport, sie sich. I das Kind zieht sich allein an. Znači es, sich, es prelazi u sich, kao i sie, es prelazi u sich. Idemo dalje. Šta imamo ovdje? Boy, G, Haupt, D, pa smo napravili das, znači Silbensalat. Raspoređeni su slogovi, a mi treba da ih spojimo u jednu reč. Das Hauptgebäude. Das Hauptgebäude. Das Hauptgebäude. Ovdje imamo das, pa počet ćemo sa gymnasium. Gymnasium. Das Gymnasium, naravno. Ok, šta idemo? Idemo dalje ovdje. Da li ovdje prepoznajete koja je reč u pitanju? Treba da bude nastavni čas, da kažemo. Nastavni čas, odnosno školski čas. Počinjemo sa Šta će biti? Pošto je die Stunde, idemo na die Unterrichts, pa onda imamo nastavak. Stunde, Unterrichtsstunde, die Stunde. Imenice na E najčešće su ženskog roda koje se završavaju na E. Opet ovdje imamo temu nekog predavanja, nešto u vezi sa školom. Imamo die ovo je fakultet, Vorlesung. Die Vorlesung, predavanje. Predavanje najčešće na fakultetu se odnosi. Šta bi ovdje bilo? Gesabtlauf. Odvijanje dan. Kako se odvija dan, jel tako? Der Tages, pa onda Tagesablauf. Der Tagesablauf, tok dana. Drugim rečima, kako je raspored časova naš, kako je raspored naših obaveza tokom dana. Tagesablauf. Što ovdje imamo? Evo, na srpskom bi to bilo kraj radnog vremena, dakle Feierabend bit će pošto je der Abend, der Feierabend. Dobro, da vidimo ovdje što imamo. Diplomski rad se krije ovdje, kako ćemo reći. Pošto je die Arbeit, onda je die, idemo Diplomarbeit. Vidimo Vesprorin su, da li se ovdje krije neka reč? Naravno, die Profesorin. Da, naravno, dva sa profesorin. Die Profesorin, duplo S. Kada se
suglasnik S nađe između dva samoglasnika E i O, logično je da bude duplo, profesorin. Što ovdje imamo? Gdje nastavni kadar najčešće ruča, a to je di, kan, di, gdje se ruča, kantine. Ne mora biti samo nastavni kadar, ali ovdje govorimo o, mogu obični radnici, ali ovdje govorimo o fakultetu konkretno. Ovdje imamo computer, ovdje se krije reč computer, die Computerabteilung, kompjuterski odsek, odnosno mi bismo rekli kompjuterski, recimo kabinet. Computerabteilung, die Computerabteilung, Abteilung. Die Computerabteilung, opet imenice na ung, koje se završavaju na ung, po pravilu su ženskog roda. Vidimo ovdje šta imamo, to vuče na Prüfung, ispit, i bit će Physik-Prüfung. Opet imamo imenicu na ung, znači bit će die Physik, jedna reč, Prüfung, die Physik-Prüfung. I to je to, negdje nam se Physik-Prüfung, negdje se potkrala jedna greščica, ali da sad, Physik, FH, Physik-Prüfung. Dobro, za sad toliko. U narodnim druženjima idemo dalje. Što se mene tiče, ovo je divan sajt, treba ga celog odraditi. Ako odradite taj sajt, sigurno polažete A2 ispit, A1, A2, a ima i za više nivoje, sve do C1 i C2. Isplati se odraditi ovo. Ok, ja sam Dragan, ovo je bio Nemački sa Draganom. Subscribeujte se, lajkujte, ostavite komentar i podelite na Facebooku pa se družimo.